الرسول قال لنا كده، الرسول قال لنا ما ناكلش الاكل وهو very very hot. وبعد كده scientists discovered انه it's very dangerous to eat the hot food because it kills the good bacteria in your tummy and we need the bad bacteria and the good bacteria في بطننا. اوكي؟ وبعدين عايزه اطلب منكم طلب. لما ربنا يقول لنا حاجه، هو الرسول جاب الكلام ده من عنده؟ ولا ربنا اللي قال له؟ طب لما ربنا يقول على حاجه نعملها، يبقى it's good or not good؟ ولما يقول no ما نعملهاش، يبقى it's good or not good؟ صح؟ خلاص، يبقى لازم نسمع كلام ربنا whether he says to do it or not. ليه احنا بنصلي الظهر 4 ركعات؟ طب اشمعنى المغرب بصليه 3 ركعات؟ Don't keep thinking like that. God wants to test us. He wants to make a test for every single person. يشوف انت هتسمع الكلام. لو قلت لك صلي الظهر 5 مرات هتصلي ولا لا؟ ليه؟ انت قلت يا رب 5 مرات هصلي. ماليش دعوه، انت قلت ايه يا رب؟ انا هعمله. ليه؟ عشان انا بحبك، عشان انا عايزه اسمع كلامك، عشان عايزه اخش فين؟ عايزين نخش فين؟